ngasi chawthong chawna haige kuki na mateng pang base sarkar na pang ne haige ba ngasi pang ta khoin MLA taragi mathak ta punishment piu moi gi arama me ba khoin proof evidence bi dana khona jar ko me da khoi da FIR pa le ba September gi tang 30 taina ngarang tang 13 bawda tawna rei ba mo sedi Imagi Meira se tumina leiba ngamde makhoi na khoi bu phajan na ba punjan na ba haidana akhoi bu wa ngang dana ba haidana thamak podo akhoi su ngang dana leirui adu bo aran ba tawra gadi ngangak patabani hairak patabani lawrak patabani maramdi wari si prajani ngasi tha 13 surjala aba irang asida kanani iwa wage haibada singkhong chingya da leiba relief camp da leiba akhoi gi tampak ta leiba icha isu myam adagi village volunteer myam puna manu wa ba ngatani adubu khara pharadra haidana khala leiruda ngasi day 16 da akhoi gi honorable CM degi makhoi gi home department degi secretary degi secretary na Thoudok khoi kuki kangu terrorist kangu khoi 900 change ba khoi su tase na khoi masang ba minate ba lala aga dingang ba ta ba natra ba moi thadore ba potu chumilali adu ada tongna dana mu khoi gi media na lobo pa bokta aran bani hando haidana handok na dana kotana mu tawre adu matung da mu date 20 da akhoi gi advisor oina phambiri ba Kuldiep masamang na press conference biraga laiba poche achumbani akhoi processing haibadi section thorang lowre haidana amu leire adu bo section thorang lowradi lawjani ko niyom chumna thabak tawjarani niyom chumna tawrani haibagi wakhalda akhoi se adu Imagi Meira father ga leiba ngatani achumma bu tawraga di akhoi kaisu lawning banate haining banate ngangning banate adu bo madugi matung inba mu ngarang amu marak duda mu kuki kangula mu kari hairiba potse blame ni aduni adani na moina mu date 20 da thokiba akhoi gi press conference khoi gi Kuldiep na thokiba kaida moi related kani du tawni shutdown law hairiba pot me am to thoklaga leiriba matung da amu taseng na amu ngarang amu akhoi gi DGP amasung khoi security advisor Kuldiep na akhoi gi hairiba ni chama panchang ba poto aran bani leiramdre masi kari haiba pot no ba sikari athano taseng na akhoi gi department da phambiri ba punamaksu akhoi gi huji akhoi da onjalaga bai akhoi myam su bo hat kani haidana ngasi bauta attack atna traba tawrise war as mai tawna banate ba moi di life attack taw bane mai tai macha sin loi halage habe pibam da moi separate to tan bai taw bane ba masai sida moi ki bagi da magta noi return ga noi gi hairi ba noi na phong gi ba press meet nang da sa mang na thoki ba date 20 gi press conference to nang handa mo handore se kai maram gi no ba adu ta padi security advisor oina phami banang DGP oina leiri banang su se noi ki abarak tu da mo khoi gi Assam rifle de gi mo boy gi ba kano da ex da mu thagalai du na kari no ba noi tawnari se kari no ba phagi oina ubra ba noi su ta se na lali e khangi ba miyam na world na khanga ba mo khoi gi pot noi su chatle ha ba se noi na ngarang thokchar ba press meet tu na ta ba DGP ama sum security advisor noi na pa mi se kai no ba noi ha na phasa thijan ba yadro noi date 16 da Thoudok re adu lali chumi haina re nang na confirm ta re haida date 20 da kadai press conference tori ba nang na phami ba nang gi post to kari no nang kaw ra sana DGP nang su kaw ra ba noi na phami ba post to nei kari no ha ba sana kaw ra mi na khara suna kan da memorandum pisan ba adagi shutdown to adu ki ba gi handoi ra ha ba pot le ba akhoi na gasi hangai se Imagi Meira dai hangjare se madu oba ta ra gadi masi gi batung ta ba date 28 ki hai gi moi na tha gi ba se masi 27 ni hayeng de gi kai gumba any mafam area da kaigumba problem ama tholakpa matamda responsibility se noibani gi oigadabani noibani gi daita puna bo oigadabani karigumba noina dugi responsibility lobo ngamoi haraga nasa na khangna nasa gi form do thado noisu nasa gi protocol nga aga nangi nang promise tori ba natro noina uniform do sera pa matamda noi kai haraga tanga khige mantri mandong gi politics yaw ni hada changa khibra ba noi nasa gi uniform nasa gi na thok to bangam dri kai gi ro adu gam ki raga di ka do bagi noi gi ka do bagi khoi gi state ki adoi central gi no kadoi bakhum ilaga no ngasi responsibility lauraga security advisor or lady DGP or lady no yesel uniform do ki athra khang bangam dre ne ti sawninga ka ne no uniform do thado politics ta chango nasa gi protocol nasa na ka dom natro no detin do hai no thisan ba yai na nata da na oi da pa da ba myam se smile sum thana raga no hai ro ga changu ni bige to politics ka game hai politics game or no hai da na phong to bangamo no promise ka ya thagi no desk kan ge raksa to ge hai da no promise to raga
ngaki bunga ta natro ngasi ore ba situation tha tra te sin nang loi ura banatro mi na phone kana lam ro kana chum bana to nang he post par pa matam da natro su da leram dre kem ta leram dre nang la samu na pi gi bunga ta natro nasa na statement pi gi bu to remind to ga nang nasa na to la khanjo nang su sana pira kanu aduga masim to ro pata ra ga di ai na khoi gi imagi mera dai hai basni kali gumba heng date 20 ani sina me no thag da ngasi chingkhong chingya da nang na du gi statement pi gi ba matam da chingkhong chingya kya wana lei praja kya wana lei isai su kya wana lei noi ma du khambra noi gameplay oina khali su kari gi no asuk wara matam da noi da politics team kanu changchali su kari gi no uniform oina lei bi hai ni last warning ne ko da ngasi so mu hai uniform oina nutrient da tabak to biyo aduga asam rifle su ngai re kari gi da bak ta noi da x ta tharang noi hangam to ke boundary area kana na ngake ngasi bau da boundary area kana na ke central force noi na natro noi da sumbra lam bra ka na media da so noi adu noi protocol da yawra ba noi ya army ki protocol da yawra ba noi ke dugi lecture do to bi kanu apa acho pham da phambi raga noi na india sarkar amasung state sarkar na sanaba game sida noi yaw bolai taragadi praja na noi ki nathak ta kari ki viswas lai doino manipur state na te atai state me anda su noi ki flags to gani noi loi ba ki uniform da lai ba ku je post paira phambi ba koi ki aija south ta phamba igb oro ababu oro loi ba flags to gani maram di noi ki uniform atra am ta khangdre ba ngasi bau ta noi na uniform ki atra ta wa ka thabak to bam ta yaw de ba uniform wala hangat pa ki pam ngasa ki powas lai gadam ne lam ba pot noi na lam ba pot bu la le ha bangam driba noi uniform se la kari gi no ai ji sungai le kari ki border area kana na ngake asam na kra kai ta le ke ching da na tro company khai do le du kai maram gi no hai ro ke NRC chalan ba du to ba da to ba ha ba di boy na sai da ye ta kuki na hai ke loi gi la le ke ha ka na phasana law thok pi ro state sarkar mu center sarkar lai ni ba department khuti ba akoi kuki ki support ni hai ro theng na ke khoi praja khoi mai tai macha ma am ga game chau to gono sigi matam da game da te khoi ti tung gi chai su gi khalaga ngasi bok theng na ga law ro lak pani aduga loina honorable cm ngarang am bata jai phai bank hang ba gi inauguration to ba khoi am thaga chai wara ba lai ba mam gi mateng pang ba adugo tawrai ba ngasi security advisor tawrai ba DGP na tawrai ba pot gi matang da di wahai am ta habi di kari marang gi no ba ngasi chau thong chau na hage kuki na mateng pang ba se sarkar na pang ne hage ba ngasi bau ta khoi na MLA tara gi mathak ta punishment piu moi gi arama me ba khoi na proof evidence bi da na hona jar pa mam da khoi da di FIR pa le ba adu bong moi di ngasi budget ka thara adu tari kuki kana support tawi sarkar na tawi MLA tara support taw ba ji kuki to support taw bagum ba de matu gi mathak ta kam ta to bongam de ngasi bau ta mai gi makha da le ba su engo chief minister makha le ba mantri mam ta ka do lai ri ke mantri ani ja khar su mantri mapalam de le da honorable cm oi khar ga so mapan du su ngasi wa ham ta hai bangam du kai gi no mamang da gi su hai re noi gi leina ba politics ki noi gi chokri chorang adu ada loi thambi ko huji ki anu ra ba su akhoi da pen bangam da ngasi law ai ba se noi di kai gi hai bangam dri no ba ngasai gi chokri da kon ba hai ba da chokri se kana na kolam ba no hai ba se ngasi su request ta ga hai jari sini noi na ngasi phami ba chokri do kana na pi gi ba no hai ba da ninjin biyo huji ki wai ba situation Kuldiep advisor na hai ba DGP na hai ba pot na ba se akhoi na pen da ngasi press meet ta ga noi na ngasi bong ta kari gumba am ta wahai hai bangam dri kai gi no noi di ngarang no edum thadoro pa ga action ta ba ya re na honorable cm ngarang press meet thoim ni bank inauguration to ba matam da mohai am ta su hai biu da na oiramle condition se kai no center na hai ba kari gi ngamde kari gi no ba khoi ge MLA yang khai lai ri ba opposition ba nga lai re fluring da boni form nga lai noi na ngasi center no wahai am ta hai ba ngam de sida khoi na mo hawur ka su sawro kani kari hwa lu ra ge do la ta ke ba gi no do mak ta no fight da ba ngam di se